Wilfred Arindor kansara w'Eminyeeto ahabwa district ya Rubanda najera ngo ahabwa ibara rya sente baremerwa no kushitamise enciko ezo kuronda ebyokukorera Eminyeeto egi. Office yitu y'Eminyeeto ya district buri mwaka turatwine miliyoni nakusha nesente ezo zirarwa Kampala zija district yo district inacyataho kugira ngo twongererwe twabire turagira ngo Eminyeeto at least habemo workshops mu mwaka habemo ka workshop kibiri. District council y'Eminyeeto ya district shimiko turimo abantu hakiri makunyana konka hari yoru turaza abantu 11 ekiramanyisa ngo abantu bashimuka barijemo tibarijemo abo kugira ngo ti enshaho yitwine ka district nince munongo ngani yonsha district kugira ngo etwongereho. Steven Ampire kasiyabur ko ebembera district ya Rubanda yereka ngo esente zo barakutunga habwe Eminyeeto n'uzurgo ministry y'ekikora cy'abantu kandi sindiko mu kitongore cy'Eminyeeto sete kabo uramanya karuga ministry mu genda kuko baba bakatuhira niko turakabaho konka ekinara bashaba Eminyeeto turenda bagambira ngo barete work plan zabo then ngo zase work plan zabo kureba barakiraho kureba turaza kutiraki kogata bakachukoza aha mukoro n'ugwegumwe kasiyaba yayoreke district ya Rubanda yorekerire gukora omwaka gw'empiho gurukwija bate sente tukazitirira itaka lya district ningashi district headquarters ahizira shitama ekitwenda kuchikora habo kugira ngo turaza kuba turi kurwanisa abantu abari kugizoguma bariho akacweka kace. The theme for next financial year's budget is full monetization of Uganda's economy through commercial agriculture. Gasha kwa Job Namanya.